Atumia kuma ikundi itiganite mwena wa Narok mauma na ihinda ria kwaraniria na gukenanira na munini wa president thutha wao kumucerera mucii gwake kuria ateterithirie bata wa kunyitithania ciama itiganite kiama-ini kia Jubilee. Na tukiwa tunafanya hivyo ni kwa sababu tunataka tuwe na amani Kenya. Kama hatuna amani Kenya hii, wale wanapata matatizo makubwa ni watoto na kina mama. Ruto ni atamburire itemi inene riria atumia manyitaga ukuria-ini wa bururi na nikio thirikari irathie na mbere na guteithiriria ikundi cia atumia na njira ya kumahe ngombo niguo mahote kwiyaka. Oho, Ruto ni ahinyiriirie atumia makorwo muhari-ini wa mbere gutwarithia kampeni cia wiyandikithia wa kura matura-ini. Kila mtu atafute nini? Atafute kura. Na muende mutafute kwa watoto wenu. Hakikisha wewe mama, kama mtoto amefika 18 years, make sure wewe kama mama tafuta mtoto, mwambie wapi kura. Ruto ni amenereirie uteti wa mung'ethaniro akiuga ni wa kugayukania muingi na nduri na mwerekera. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.